Sembut Menteri Rang Ba Gajala Prestone Tensong pai la ya kachat PWD Roads na Kyrhieh ya mikmat ke ASC Construction Company ko chna ya surok pun osla dauki Prestone man lek kamu MLA ka thain na punyo ya try hadin ma yu rekmat wa kani company da nok khyndaw wa pentelung go yigimo sagi bri kwai wa ha ka thain wa khadai mauriang wa pasum Prestone de lang zahab wa gibru ga NHIDCL hak citrek de lai pek ye pengkrek ya surok ba penosla dauki ke sedang na do yingking cerpi tangwa hawa poya ka thain wa khadai ki ya khmat chnong de penyogi ini wa lek dusman ka ta company iwer pen try o ne ba wa utai ubru company dia site baju ne wa pen bat ye or khyndaw ne liang Prestone na mahamu lek de wa khor ya utai ubru company wam to open bat u wa jia ini ne or khyndaw ne ba di yo ye wa sakhet wa to wa lek khnang hi kat kam wa khana gi ya khmat chnong ino khyndaw hai por mit to i wa jor ba ado wa ban lut gi thaw rep kwa rep pati na jrong wa pan si lek gi pap JJM ne liang Prestone rai wo thong ya monitoring committee wa khle daw video po epek ke SDO wa wo bichare man gi kam wa wo chim yu khan le ye wa kata kani company ye gi rep yo su ko chaki ne liang won wa ha chnom ka pasum ustar ning po tam dong wa ka company bena ko ye wa klam ki we ido nong ki to i wa kroba he wa gi rep ka pasum maurang kang wa kadait mauriang wa de em le ki rep the West Janjay Hills wa kan thup na padu am koi wa song plan ki wa cha kata. And the stone goes down this side, means it is intentional. From here, whatever blasting happened, then you just push it aside. Not blasting there. So only for sizzling here. Sorry? Sizzling only. No blasting. Only for sizzling. If only sizzling, so then why should the boulder goes there? Only for sizzling here. No blasting. So if there is no blasting, so then how come the in fact that is easier. You just load it on the truck and then take it to the dumping. Sorry, but I have all of material are sitting on that side. Kaba ngin le ko long nakaliang ga district administration nakaliang SDO civil ngai direction ba in survey ban na do chudong bat ban le ka assessment lo markane ka jing jot ka jing pra ki mar red mariang ke baki ki thum kal de ka bishir ke ngalayu I mantan da ka kman jong te bakin ong mik batwa ngam ide ra kata te teng ki company pla su tho I ki contractor betrei ka kam ki kwa ban deploy ki kwa ban kam yo nong na ka daw ka jiang tu ten rei nga IT hapo ISDO civil by in page benia ikani rangkat baru video by page benia batru ban assess ka eka jingdu ka ba ki bapli kini kedong rep ki lai kandu bat bang ni kal ngila I warning lu ne ka ba shai kadar klong ba kim bitchu ban penhap ya kini ki khyndaw ya ki mau shane shapo jakarep jakarep habaya kini ka sarok na ka package ka number 5 kani ka IT he SDO civil ka ba kani ka company ka ban siyo ka kerja compensation seperti ki try jakarta kumno oh de kata mong phi ba ki by insteady in page in Kenya India te ka lot ka ba kandu ka de ban ya ke jing siyo shaki try jakarta ki bapli ki tu ki nong rep ki ba ke jing du ngayu iu kwai utem to bat ki we ki jing tu